କହିବି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ। आमे आसचु अनुगुड़ इको पार्क के से टिकेट करती यहाँ मेन गेट ये देखना जाएगी टिकेट दिया हुए मयूर बस एटा तर्की पक्षीटा ये हरण गाके बनईछन एगा बसी किए उठी उठी छिड़ा होइछि तार सिंग भांगी जाइछि तार सिंग नाइनी एमती सब बनई देछन।
ସେ ବାସନ ଭିତରେ ଚଢ଼େଇଆ ବସା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍। ଏ ବାଲ୍ଟିଟା ହେଲା ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଲ୍ଟି। ଏମାନେ ବୁଲି ବୁଲି କରି ଥକିକେ ନେଇ ଏଠି ବସିଛନ୍ ଦି ଜଣ, ଅନେଇ ବୁଲୁଛନ୍ ଲଗାକେ ଖାଲି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆମେ ଏଇନା ଘର ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରତେ ନାଇଁ ଭୁଲିବ। ବାଏ।